Ni saambulo binakatal na turanga na marama. Dhorubo na ngone lewa. Ngas ni buli ni Willy Wola. Singatambu. Ngas ni buli Sunday School. Ni semati ko maya na platform go na Sunday School Teachers Fiji. Kinta bagi komunitali. En andotal na segment ni buli. En singa binaka ni kwa. Ni mbula binaka. Ni mata binaka mai. Na madha o vida sa o tiongo. Ena vida na video sa ambiti ko. Ena vital no te ko maikina ena ulutangongo. Ano mo wagadora no mo Sunday School. Okay? In a creative way. Se na ulutanga udhabuta tiko. Teaching Sunday School creatively. Se teaching your Sunday School creatively. O bambuta ni ndasa reida tiko mena ulutangongo. Na ve lesoni anta sa reida tiko mai. Na ve wala ni lesoni andara ni wagadora. Me waka mbula taka se waka vai kana taka na nonda Sunday School. Na ve singatambu. Vida na ulutangongo. Anda reida tiko mai. Na vida na madha o binakasa anda lako sibia tiko maingo. Okay? Creativity in the song we sing. Wakakina na Bible memorization. Okay? Na object lesson. Niku anda na redeti ko na keni kabasa kwa na creativity in storytelling. Okay? Na madha o maingo. Se na nonda lesson itaraba. Enda sana tiko bu rede ni sona iwala. A creative teaching method. Endo baadori beira na youth. Kabatalenga kina beira na kalasisara. Beira sa matua. Okay? Be na adult classes. So na creative teaching method era talanga ni baadori. Me bakanta sa rede tiko mai. Ena nonda wuli na vida na video sauti. Ni kwa una taratiko na ulutangongo sei kwa okay, na storytelling. Na nonda do tala noa na ngona ni Sunday School. Okay, sando woti na kena vakana bikinta waki sora tukuni alo langa na sere wuli na tikini wola tambo na kena bi wala enta sa wuli da tiko mai. Otia vakana object lesson rani ni woti na kena wuli na tikini wola tambo wuli sanga rauni vakana object lesson vakanda rede tiko na madho saoti. Otia vakasara na italanoa. Okay? Au kila na talanoa waka iwola tambu siana nonda do talanoa na ngoni Sunday School. Ngoanta na kasando rakatu ngamai ena ngauna ni vei Sunday School. Na bonu na vei bailo tukeve anda na ngoleba. Ngoendo na iwale ni vakaleso ni esanga nindua ena valata. Na vei bono keve na vei singatambu ena ando talanoa taki na italanoa waka iwola tambu. Na matakani ko na ngandreba me una wasianga sona kena iwala sona kena creative methods meroni buki kenda. Okay, au kila ni sobi kenda tamata ndo talanoa. Sanga mandanga ni wangataka sona kame buki kwa na nomu waga mavalanga na matamu na rere ni matamu na rongo ni ndomom sa do rindo na wasa varanda arabe sukatulan ramona na ngone lalai. Ya, ni kwa una sanga mo wabulitha nga sona kena ngauni sala sando kita undo bakaidora ka aurau ni vebu kekina ve kemuni. Matai sai kwa na nonda talanoa takani talanoa. Okay, tell it dramatically. Okay, na nomu talanoa takani talanoa kala me bakasaranga na oiko tiko na loma ni vei talanoa. Seni talanoa takatiko. Kamanda ke baka iko talanoa takatiko. Na talanoa ni Taniela. Na nona mbiu ya ni nangarni leoni. Na ngona rongo kini ni othabuta bango na leoni. Roni tuku na berango na ngona ke othabuta na bosango na leoni. Au bina katika muni vakaba mai na rongo ni leoni. So ni kusava kala sinango ni kuna bango ke. Asa mbiu ko Taniela.
enang garni leone. Ni ngono dhavuti kina bosongona leone ernangone. Rada kabo moira. Na soundtrack ni no mitalano. Ondo lasa ni dando vakabaya. Ya, ni o talo na takabaya. Erongo da endo kasavir nangone. Ni ra waitabite ena matangali wala ni talano ya. Se ornio baga dora. Endo na skit. Leka membaleta. Na italanoa. Okay? Sona kena yalo. Ena sona Sunday school. O sa vakabulu iti mekina. Okay? Vango. Reni nramataki. Na nomitala na singa tamboya. Okay? Vidanga bikim donangas ni vuli. Sio kerema isona dhorubo sona ngone lewa. Meravuki iko. Ena kena talano taki. Waka matana taki. Se nramataki. Na italanoa o vinakata. Mo talano taka rongo data le kena wale ni vaka talanongo. Okay? Raunio vangataka na paput. Okay? E ruots ko nuku paput. Na unongo e maru itu keno vangarati ko sinikuna. Ya raunio vangataka na paput. Vunyo iko ga imbita tsumena paput turtsunga na mic. Ngai vakava mai. Metalano mai. Ve ranangone. Nindo vaka na paput. Do undona kana kena vesuka. Na yalon ranangone. Yardo undrenre. Ni vosa tsiko me vira. Na puppet. So these are some ways you can tell, use storytelling creatively and singatambo. Sang wala nga ni kena vangata kina puppet ranyo vangata katalenga na kena vangata kina yalo. Okay? Wakana dorobo induri tiko mea toroti ko na yalo. Okay? So, lewo na lesoni saravoli tiko na ngonongo. Okay? Verto na child evangelism fellowship erto boli takati ko na lesoni sa tuki na kena yalo. Se ranyo download takamay na internet. Se tu sona software tuki na sona yalo. Ani kuwa sa ranyo subscribe na sona lesoni waga ni Sunday school ka sarando suleto ira na yalo me buki kenda na ngasni buli Sunday school na nonda talanoa ena vei singatambo ndo talekeni bakare takingo senga welanga ni banga tekena yalo ira saranga ngasni buli era ndarama kana kena era nramataka ndarama kana kena sala bebaka ona rede chiko ne yalo nguri sona ibala ni talano bango ena vukea na kena baka mbula taka na nomu talanoa ka sula talenga virna ngone berka ko ni ngule daba na italanoa era rongo datiko agan rekena nramataki na italanoa umo udobu tabi kemuni ena mataka benakani kwa au sena numatunga ukalasiva ni tungas ni buli ni Sunday school na ranjini tala chese lewere ranjini tala ngasi me New Zealand ngai tukono kwa mikito unramataka na italano membaleta na kai Samaria binaka na nito waita bina singa ya na leso ni buli na singa usanga pa kondo ni ngule dap balata ni kito waita wite kito kena we were involved in that Bible storytelling time so nakaba ya renda dakaba kaya baka senga mandanga na yalo me baka rita ki ronga renda ramataka renda skitaka na italanoa enda be wasetiko ena singatambo kaya baka o do wa PowerPoint baka i vai lotu so nanda vai lotu tuna be korokoro be anu sa chukina liwa okay sa so weekend sa wa PowerPoint wangataka na PowerPoint kamanda ni ke baka bosa na ulu tanga ungo ke ni nona lesu mo na turanga bita na tigi ni bola tambu bita na PowerPoint sanga ranyo talo taka na kamembeleti ira bola ina vanra na bola ni mbula ni lami okay sang walanga nyo dhabuta chuko ni talanoa era rida tale chungana ngoni na kene yalo okay sianga walanga ya ranyo dhavuta talenga ira sianga ni kune na yavanra ena bol ni mbula ni lami ana non rei bota o yeli okay
varetakana kena yalo. Una na slide show ngo tiko na kena saune ya sini rau tiko bio ni u play taka mo me lako mai ke baka u play taka. Umbekanga una rongo da tiko Sona yalo ya varte kieli tuko nina virte kieli na kwa na karisto bagai lasu ke na meda ni teboro na meda ni kalu rona virta ke na rano bukawanga na ndona ngona sengwela nganyo dhabuta ni talwa na yalo bagai taka chikopate kena no mitala noa na sulevir na ngone na me bakandi taka chikobira na itala noa rasa rongo da tiko. Siang wala nga ya, kia baka o tano te ki lo malangi, rani wanga taka na yalo baka ongo, tukuna bira, o lo malangi, mbuli, na vei watu talei, na vei watu na tsasipa, na merilita, na koula, na daimani, ngai mbita chuko na yalo ngo, sa rani rongo da chuko numba madala, rida chuko na yalo, sa rani kasandei chuko bira, na itala noa o tala taka na singa tambu o ya so na ngone ni rangule da bana kautuku ni na siningule da bana karareva tala taka na rayo choni na via na baka takila reda kwendo na koro kena ngoni sala koula tara na koula na vi vale na vi ki yalo baka ngataka me salabata kena no muitala noa o tala noa taka tuga so na i balabalongo so na creative method ongo na bukea na nonda wasetiko na nonda itala noa na ndua na singa tambu itala noa talenga ranyo baka ngataka na ndua na singa tambu sai kwa na kaindo baka toka itu so na tala no mbuli ranyo baka ngataka so na made up story ya mo ngaro na nga na no mo dhabuta na made up story but I saw so na itumbu so na ngona nando sinivina kata me ndo vaka so na talo wango baka na talongo ke baka me o talo takabi kemuni dona ngona ranga yanra me na monumanu sara tunga ndona yasana sa ndona lalanga lebu sa tubongo matana sa taro viratu me na nonra lako ni kina bonua teikandua katuki na vika ravina kata na wai na kakana ya na bonua rasa mai tuki na ngona monumanu korean ramai kina na singaya bunuan rawisinga sangai reno tukuna vira sarangai na numana monumanu mersasanga meralako lesutali ki teikandua sangai mbole ora alifaniti na singoya me sa sanga me mbasuka na lalanga rangone nangona udhabuti kena alifaniti au bina katike muni suleveo na rorongo ni alifaniti nangoni kona dhabuti kena bos na alifaniti erna suleme na rorongo ni alifaniti tuna alifaniti ngai na numo kwa me dhonga na lalanga ngo dhonga na sa na lalanga senga ni rawa mani tukuno kwa senga bata ubangata kana tambangu molumolumu na tambangu imaui ngo usana sasanga ngo muna wangataka na yasana i matau sangata le alfanite na sani matau sanga ni rawa mai vengo avayani tukono kwa sa baba kundina na mbayongo rani tukono kwa na manu na haina o dekla na rorongo tu ka na haina na haina ni rando konro bakarandrende chuga na tukuna berna ngona kedo tukuna haina au bina kata muni suleme na rorongo ni haina tukuna na haina au na tombala takarao ni nambai watungo me usanga moure dendo na iduruduru me roni duru kina itai tombala kwa sa keneka bersarina boni monu sa tombala sumo kwa sa andarandare me mai sa sianga ni rawa ni lako wabulita nambai ko tukuno ko sianga nambai ngo lako katau mundu sini rawa ni ulako wabulita raoni mo kunia indona ngauni sala meu rawa takina mo dhuru yani
ena teikandua ni mbayongo sanga itu kuno rangata una tobolea me una kelianda nangele ke mo durso bona ruku ni mbayongo mo ya teikandua tangi mo yo ngata tangi mana ngata ara rongo da ngone arna suleme na kenabi rorongo iso sa sanga na ngata rene tukuna sanga kwa nanu masaranga kwa ni sa vambe da ke mai sa chugo teikandua sianga nona ngai mlama tamai ngai redo kwa sianga kwa se chuko nga na muana era tiko kina na manu tukuna ko wo na mbaingo sianga wala ngani vevere sianga wala ngani rambo ilebu sianga wala ngani koko o kwe ti tombu talanga sianga ni rawa ni ulako wa bulita sanga itu kono ramange o de kana rorongo ni mange rongo dir na ngone na rasulia mai na rorongo sanga itu kono kona mange ni kwa na rawa ni kambata vive ai no kwa kamba ni bi kona giraffe sanga melande tu kono ka sengai le lutu kosomai tu kono ka sengai sarui sengo langa ni ramba ilebu sengo langa ni titombu sengo langa ni kokoa o kwa talanga sarui yo ramba ilebu it's too high sarui vever mbaka na mbai talanga go mbai vever senga ni rawa ni oba teikandua o kwa na mangiongo era sa senga ni rawa tekele mera lako duruma se mera lako ki teikandua na nonra kaukauanga wakatamata klarangoni na dhaba na mbayongo na yavana na wala rangoni kenda na sin rawata ni lako menda rawata na mbula tau mundu ko tiko teikandua senda rawata na kai bagarota kana kalu ke bakai tiko na wala na wala endua ngana ka enda na rauni kota taniki na mbula wala klana dhaba rangoni rono ndolu namba wakadada namba kisauti ya mai mate na karisto ena bukundaru nana mai mate na karistongo ronga o koya sa mai wakarutaka na katumba me rauke na wikendaru mendaru lako yani kena mbula tawa mundu talei menda rawata kina na mbula ni witokani wate keichisu ka marutaka na kai wakarutaka tu na kalu ki weekenda tu na wango na wasi ni kalu I am the door by me if anyone enter he shall be saved wunga tu na we talanoa ambuli wango renda wakanga taka me toma tu ni nonda talanoa na we singa tambo ya eu o wanga taka ngo ya mbimbi da kibiau mentando wanga taka nga wakaleu na nonda waseti ko nga na talanoa mai na bola tambo so na talanoa wango reni wakanga taki me illustration ni nomu ni nandina o binakata mo asetiko ena ngauna ni nomu talanoa ena ndona singa tambo awambo ta sa matata weekenda vidanga na ka o binakata mo tinekina na nongu segment ni buliongo ninda vakabo ni talanoa kambimbi nonda mbula ni bakabakarau au na dhabuta tale na vika ke de vakachungo sanga ni baka isoso mitaka na nomu stadio iko na nomu masutiko mai na nomu baka sangaratiko na elo tambu ni kalu me velu muti vevukeitiko na nomu vakabuli every story every Sunday school lesson or class time begins on our knees me teke wuti ko menum baka baka me teke wuti ko menum bulani baka vavambo masulakan tambe na be mataka masulakir no mulio ni kalasi masulakan no mu baka baka raw sini tuku ni mo sa ba ya wo no mu masu fakabati ko na be singa ranyon dambe tol sanga bula miniti masu tuko mandanga vamborati ko na no mu vakavuli masulakir na no mulio ni kalasi so ngona ndo maka menda tarungi kenda nangas ni buli na dama na yoto tiningo ni kombu vabuta kina na yadan na no mulio ni kalasi buona kalu mo masulakira lago ke the weekenda we gonna cell leader when was the last time you prayed for your cell members weekenda ni talatala when was the last time you prayed for individual church members
Weekend na Sunday school teachers. Okay, when was the last time you prayed for your Sunday school class? Au baka masuti kena na mbula ni baka raw. Okay, matai read the story several times. First for pleasure, then with concentration. Okay, no muwili katiko mai. Ni talon o sabe mi talon takando ni talon ba ibola tambu. E binakan kan do makasaranga bi ko nanga snibuli mo kilati ko mi baka binakan ni talon noa. Kwa mbimbi ken no muwilika. Wilika so endo tuko nando binaka mo wilika lima baka lima se baka ono ni talon noa. Okay, mero ni kasande wiko. Se sa rauta wiko mo ronyo talon na takatale meni talon noa mo kunyo wilika tiko na ibola tambu. Okay, ranyo wilika ngana mule soni sa songota ni bola tambu se ndola ba chiko ni bola tambu sa talon mo kunyo talon no chiko chonge o wilika chiko mai senga sa ronyo talon no takana talon no ena no mu in your own words ndo vabuti tu research its background and cultural meaning kambimbi na no mu reda mai na vika e ado tiko na context ni talanoa o asiatiko okay anu mu kilau iko na daba e ado tiko ndo na talanoa na background ni talanoa ni o talanoa taka ni talanoa kini Samaria dauloloma mo kilachu na background ni talanoa daba e ado tiko e taro tiko ndo na sona wirna dabongo na vuni lawa ko era kilatu na bose ni kalu okay era taronga tsuko betis o who's your neighbor ngai mani talano tagi kina na talano ni the good Samaritan so na background where e kambimbi mo kilatiko okay ena buki ko mandanga ena no mi talano kena no mu kilatiko na kao o vavuta kena baka madala o baka madala tiko kena okay sangwala ngani o wilika sa tiko visualize takatiko okay visualize it. Imagine the sounds, the taste, the sense, and the colors. Only when you see the story vividly yourself can you make your audience see it. Kaya baka mandanga iko sa buli da chuko mani talo sa tiko bu mo rei baka tare alalo takatu ni talano ena numbu kananan. Ena numbu ngai lao mo iko mo mai talano takavir nangoni. Sa nandona ka na rau non rakila nangoni talano ya. Nyo iko mandanga sa baka iduru mi ko tumai. Na numu baka rau tumai numu mai talano taka nei talano ya okay kene o teo tinga delivery okay numu sa mai sa domena stage ni baka rau na singa tambu numu sa mai talano virnangone okay the delivery elements with sincerity and wholeheartedness okay ni sa mai talano kuni na bosonga na sincerity with all honesty no hypocrisy se baka mo mai talano atiko baka vindambui sanga tuni sulia no mundina be earnest sulia na no mubina ka todoko kena no baka ro todoko mo mai talano taka na talano ngo with all excitement se na bosongo enthusiasm okay this does not mean artificial or noisy excitement sintuku ni mo mai talano mo mai baka lasa tunga sanga kambimbi no mai talano ambalata etiko kina nandina o bina kata mo wasia we irna ngon lalai keni o toti kei an mission in your gestures your voice and facial expression ino sa talanoa kambimbi na rorongo nindo momu na no mubangata kana lingamu kei na velutu makinindo momu kei me kakuni monotone no mitalanoa sa ando tunga nando momu rangone kla sala ko mayo tevita sa tornei rambo sa tornei rambo sa wirida na rambo ni wondo tunga na tone rau na budya sasar nangone sianga na numu tone me pakarita kana numu na excitement ni numu binakata mo talanotak na você ni kalu na kambula me numu talano akena numu biwese membula me kuni mate okay kwa na numu bangat kana lingamu na matamu okay na nandomomu okay au dabuta chuko bikenda numu facial expression okay vida nandi na bita tingo bikenda na kena baka biti andala intaka tingo ke baka ona reda na poso no highlight takatigo
boleh tiwango sanga melasa toka baka leila ina nomu itala noa kesenga ena mati na nomu itala noa me so toka na vosa lasa ke baka endua tangi ena nomu itala noa mo baka mo tangi dina ke baka o tala noa tiko ngai baka saru tangi mai o mari da bate ke merbe sa chesu ke baka nando mo musaranga na mata mu me baka baka lolo ko musiti ko na sini la mo chesu me baka mbulai la sarusa so ni o tala taka tsuko na itala noa me la ko bata tsuko na no musupare taka tsuko na kena emotion ke baka indu tangi na no mitala noa mo baka mo tangi dina tiko ke indu marau mo baka o marau andina tiko mo baka nga taka na duin rai ke na ibuki baka ungo enan rakini no mitala noa ka ko ni ko wili kana itala noa nyo sa tala noa tsuko na singa tambu kuni rei tsunga bango bena no mu ibola sanga ibosa tiko sanga eye contact, maintain eye contact. Rede tsuko na matandra na ngoni. Rei na mawi, rei na matau. Rei virto na tsuko memuri. Ni o sa adakaba tsuko. Na nomu itala no hai. Kuni wili ka tsuko mai bena hibola. Kwa ya kambimbiki na mo na mbula ni baka rau Loma ni mara o sa wili ka tsuko mai na itala no. Kila tiko mai. Sing tuko ni me baka ya ua saranga sianga. Rani om tolusanga bula miniti na moniti. Tolusanga bula miniti na singa tu city, tolusanga bula miniti na singa buke lulu. Valalai. Sangga lang na singa lutu leu sabe ndona ya ua na nomu baka rau. Mbito bata na leso ni kumuno bata mena kena yalo varo taka bola na kena tigini bola tambu. Ngona baka rau ni nonda mai vai tabite kenda. Ena Sunday school au vabuta tiko ndota le bole tsingorira. Ndota na kamenda na numatiko. Wakaya nga taka na duin domo. Domo mamare, domo mbi, domo lewu, domo leilai, domo rarawatu so na me waka mbula taka tu na numu itala noa. Ni waka me wasa me na kalu. Wasa mai vi mosese. Kamanda yuko tala no taka tiko na nona sa wasa na kalu vi mosese mai na ulibono sianai. I Mosese, lesu tale, ki we ira na nomu tamata, ni rasa kita kana i wala va. Baka mon domo mbi, Nindu mama keu tangi, reno dhakaba na domo ya. Kemini ni sari ni tora rautiko na kau dhabuta tiko, Na domomu, me kako ni monotone tunga, velutu yaka, na domomu, rongo lewu, pamurumuria sona rongo ni ka, abang ataka ng domo ni manu me, ver na ngone mera soundtrack, Tuko na beira. Nangona sa bonto kino chisu na loma ni wanga, sa teka wu, to sokoyani, na loma ni wasa, sa teka wu, me tau na uda. Kaya baka relile bu tuko na ngone, tuko na tau na uda, sa teka wu mimiri me na uda. Tuko na bango beira na ngone mera tep taka, toro bango na lingan reirua, tep taka na lingan. Sa teka wu me mimiri me na uda. Kaya, naka mana na rorong ni mimiri ni uda. Sa, tabiasa. Oto gai liwa ma indona thaba. Gai tuko na bira mera tabi ana sangan. Nirna thakaba andona rorongo liu. Ena rongo tu na loma ni no mukalasi ni Sunday school. Thakaba sona ibalabal ni talo Me baka mbula taka no mitala noa. Wai kana taka. Brings creativity in the way you present the word of God. Meutinianga. Nina numa na itala noa. Iko talo no taka tiko ni talo no vai bola tambu. Kuni talo no na singa tambu. Sendo talo no mo ni Sunday school. Merangai na numa na ngoni. Na po sinikalu dona woni talo no boring Batanga na numi wala ni vi baka tabuli. Sianga baka mbula taka. Na numu tala no taka. Na itala noa o baka rauti ko ni kina. Nandua na singa tambu. Bambota na wasini buli na singa ni kwa. Sa ando na ni webuki weekend na segment go nonda segment taraba anda na redetike na ulutanga go teaching your Sunday school creatively na adult ke na youth classes so na mo
buki kenda talenga na ngas ni wuli da ndo bita wuli dina youth kena adult classes ena sona keni bala me buki kenda ena nonda vi bata wuli di ena ve singatam ena ngona taraban na ngai sota talekina da vi rongo dindomo no muni toka ninga e peli ratuniata sember ni uba modi au beda putangango we kemni sa siata katiko na kanibuli na obali we kemni sa comment ko mai ni boka bini binaka atiko mai na ko boka lebu na comment ko mai uba mo tani sa we buke sa ratiko na buli e vakatiko eningo ko boka mbote ni na buki kenta sa ratiko nangas ni buli Sunday school na boka lebu ni mode ni kalongata